Hai minaze ting choma I cyclum ma incheu zimingeu ting kum changna jang kai jamadai summai ting chua kiderein sa paulia gai radali pating pihi chai suiza India ramge hnai kum Lok Sabha election bambu results lia gai radali India ramge hnai kum ting kum changna jang kai jamadai kadi be Lok Sabha election percent printed ke zeplana face na bambuns nine cheu zimadai dammai ge results lia ka kadai dali za India ramgo prime minister Narendra Modi ne Uttar Pradesh Varanasi ge vote lakaze changringe perine duita tilei zakat chedule za West Bengal Barhampur seat ge Adir Ranjan Chaudhary Congress gu candidate peuza TMC gu candidate Yusuf Patan ne duita tilei zakat chedule zaina Nagaland ge Lok Sabha seat ket hange ka halit bege BJP ze ka rome NDA NDPP gu candidate peu Dr. Chumben Muriza Indian National Congress gu candidate S Supong Merin Jamir ne duita tilei zakat chedule zai Nagaland ge tingkom kaiming yu chang hnai kum tingkum chang na jang kai jamadai gene Congress gene railang betu daise member of parliament MP hange kalangai kakadai dele zaina Nagaland gu returning officer Sushil Kumar Patel ne saja Nagaland ge Lok Sabha seat ket hange ka halit bige Congress gu president pe INC candidate Supong Merin Jamir hange vote ngobe langmatai je changke je high squeeze ringeuzi ket ngolei je ka chedule zai BJP ge ka hrome NDA NDPP go candidate Dr. Chumben Muri hange vote ngobe lak chumje changringeuze high squeeze raksruk je na ngauze INC go candidate pe S Supong Merin Jamir ne Dr. Chumben Muri NDPP go candidate je vote changringeuze high squeeze rakte seze madai gene duita ti delei zakat delei za independent go candidate pe hai tung go yange vote ngobe changsruk je hai na je himre zekna za mi hange du vote kai mak je vote pronga bige ta kai dibe changke je hai suruk je hadai je suruk lei zakat delei zana North East state pe bam ka cham ge hnai kum Lok Sabha election bam bige duita ti be Arunachal Pradesh ge BJP kana Nagaland ge INC ket Assam ge BJP de set INC madai za UPPL ket AGP ket za Manipur ge INC kana Meghalaya ge INC ket VOTPP ket za Mizoram ge ZPM ket Sikkim ge SKM ket za Tripura ge BJP kana lei zan Assam Dimaso district under 6 Dipo ST parliament constituency hange vote kai bige 6 Dipo ST parliament constituency ge BJP go candidate pe Amar Singh Tisone duita ti dele za Assam Dimaso district ne 6 Dipo ST parliament constituency hange vote kai bige vote ngobrek planet ze Amar Singh Tiso BJP go candidate hange vote kai be changringeu je squeeze high suruk je nkai ji ket za INC go candidate hange vote ngobe changhim roje mingeu je haina je reksna jana je katar hange vote ngobe changkreujes na haimingeu je reksna je suruk je chamcham be party ge hai suruk je hadai changke je hai ke je ringeu je ket changke je haimingeu je kreujes na plane Assam Dimaso district ne voters me lakke je changkreuje mingeu je haisna je reksna je mingeu za Inner Manipur parliamentary seat hangen ta ka hlit bige Indian National Congress INC go candidate pe angom cha bimol akoi jamne duidlei zaka chudlei zai chige INC go candidate angom cha bimol akoi jam hange vote ngobe plane vote se gaibe laksna je changrek se je squeeze high squeeze kreuze kna sei bige lak chumje changreksna high srukje reksna je disen ngaudelei zaka chudlei zai pan ta ka halit be BJP go candidate honajam Basanta Kumar Singh hange vote ngobe langna je changrek srukje kna haina je kreujes na ngo changdlei zaka chedlei za Inner Manipur parliamentary sidya nta ka halit be candidate Ramaja Maheshwar tonajam RPI lamgena kanta dlei za independent candidate gena kanta me minahang chum moirangtem totum sabna nong saba jene Rajkumar Sumendro Singh za Horumbam Surat Singh aime minahang chume independent candidate lamgena kanta dlei The Outer Manipur Parliament Constituency hange kanta bige Indian National Congress INC go candidate pe Alfred Kangam S Arthur ne duini lei zakachule INC go candidate pe Alfred Kangam S Arthur hange vote ngobe plane vote se gaibe laksna je changrek te se squeeze haisna je rex squeeze ka chum se gaibige lak chum je changrek te set haisna je rex squeeze ka chum ngolei zakachule zai pan ta ka halit be BJP ge ka hrome Naga People Front NPF gu candidate kachui Timothy Zimik hange vote ngobe langna je
changrek squeeze the set hai kaza rak suruk zemadai ngauza ANC gu candidate pe Alfred Khangam S Arthur ne Outer Manipur Parliament constituency ge vote lak chum ja changrek the se ja haisna ja rak squeeze ka chum ge na duini delay ja ka chudlei ja Manipur Outer Parliament constituency ge na hnai kum Lok Sabha election bam ge anui Nagas candidate me ntara hange zopet me minna hang madai ANC ge na Alfred Khangam S Arthur NPF ge na Kachui Timothy Zimik zai independent ge na minna hang nale S ko John banai Alisan Abon mai kagane anui Naga tangpul pe ne Manipur Outer Parliament constituency hange election bam ge hnai kum tingkum changna jang kaizem madai go Lok Sabha election ge ANC gu candidate Alfred Khangam S Arthur ne duini delay zai Manipur ge hnai kum Lok Sabha seat kanagu election bam ge ANC Indian National Congress mena seat kanalui duitati delay Zana West Bengal State ge Member of Parliament MP tabam gene luton di bepui TMC gu candidate Moho Moitra ne West Bengal Krishna Nagar seat hanggen ta ka halit bege tingkom changna ja khrejes kui kumge suna vote ngong ke ja duini delay ja ka chulei Zana Congress gu leader Rahul Gandhi ne Kerala Wayanad ge banai Uttar Pradesh Raebareli ge ta ka halit bege bam nalui duin delay ja ka chudlei Kerala Wayanad ge Congress gu leader Rahul Gandhi ne Communist Party of India CPI gu candidate Ani Raja ja duibje vote lak chumje changrak suruk je madai ja hai madai ja kai je kana gana duilei ja che jai BJP Kerala State President ke Surendran je duibje vote lak ja chang hadai je ke ja hadai je mingyu gana duilei ja achudlei ja Uttar Pradesh Raebareli ge Congress gu leader Rahul Gandhi ne BJP gu candidate Dinesh Pratap Singh je duibje vote lak chumja changrak ta saja squeeze hai chumja hadai je ket gena duilei ja ache jana Bahujan Samaj Party BSP gu candidate takur Prasad Yadav je duibje vote changkai je ke ja hai mingeu ja rak ta saja mingeu gena duilei ja ka chudlei jana Uttar Pradesh Amethi constituency ge do BJP gu candidate Simrati Irani je Congress gu candidate Kishori Lal Sharma ne vote lak ja changrak suruk je sna hai ke ja rak squeeze suruk gena duin dilei je du ka chulei Zana Congress gu leader Rahul Gandhi ne saja India bloc mena hro kadi ba leaders me wong hro jana ma inchekyo jimye sumai ge bamgulei zaka chedlei zai chige Indiaram gu government pungrame pungmarame ningulei zasale zai chige Bihar gu chief minister Nitish Kumar kyangna me bo Janata Dal United JDU mezedu hro ge kugai gulei ja che za Andhra Pradesh ge dipeng ke langme Telugu Desam Party TDP mezedu kugai gulei zaka chedlei zai chige na Chin si gudlei ja chulei India bloc ge JDU menai TDP me hro gume hro magume zai chige na Indiaram ge government pung sabrabe pung samagrabe ja CDC gulei zaka chulei jana Congress gu leader Rahul Gandhi ne saja chuna opposition manai opposition ge vote kaimra mena Indiaram gu hingde constitution na nrei pakaidlei zaka chedlei za anui kyachi rahange Indiaram ge government te insab rahange majority seat haina ja Rex Naga kana nangulei pose gena BJP mena seat haina ja hadai duangle jabamlus du India Alliance mena seat haina ja himreze ka duangai jabamlus du government te insab chilak relei indai te be ne low designer seat haina ja Rex Naga kana kanang bzegena pose gena Bihar gu chief minister Nitish Kumar kyangna JDU me ja Andhra Pradesh ge Chandra Naidu kyangna TDP me rogai lei makti zaina government je te insab chilak lei momak je JDU manai TDP mena India Alliance ge du BJP ge du rogai dina rogai gai mikyangna ne India ram ge chuna government je te insab kudlei pose gena JDU manai TDP me je kingmakers achuja kudlei hagwang te insab rame ai me bozene chuna pataudi langbe kya changudlei janen janai Delhi BJP gu headquarters ge robam ge Bihar gu chief minister JDU ge suite be Nitish Kumar wong makta leije achedlei ja Andhra Pradesh gu suite be TDP ge Chandra Naidu wangai dele achilistu madu da makta leije ka chedlei ja India Bloc Alliance menap nuida ge harogai be na JDU ge suite be Nitish Kumar Bihar gu chief minister ja Indiaram gu deputy prime minister tabam pegulei ja ache ja TDP ge suite be Chandra Naidu ja tabam du igak sangba ge dibe
Peguleza offer to the laser at the late pose Zigana, India Bloc Alliance men and my Herogadi Bamgu, Zaitiga Biargo Chief Minister Zidiu, Kanagap Suite Bipu, Nitesh Kumar Banai, TDP Gap Suite Bipu, Chandra Naidu, Wangule Zaitigina, Indiram government in Sabrame, Ten Samagumi Katebe, India Alliance Mene, CDC Gudele, Zakatule. Zana BJP Kanga NDA Menadu my Herogadi Be, Indiram Prime Minister. Narendra Modi ne ngote gule zakatedre zachigap nuizeka hrome alliance partners ZDU mnai TDP medu haroge wangule zasali za indiram ge hnaikum gdibe Lok Sabha election bam rahange election campaign te bitinge India alliance menadu sit haina ze raksna pere diongule za achelu za te puilu makta dele za BJP menadu haima dai pere se diongule luza te puilu makta dele za indiram ge Lok Sabha sit plan haiming ze dai ze chumbam migen znai nchat kreuze kana tingmui ka changbria se changai bigya chaunen dai ke duithe thimei ka chebeza lagai radle ingkai je snasit a declares te je lepen makbam rele BJP mena duithe tibe haina je himreuze minge lead ge bambe srok plan haina je hadai je ket Indian National Congress INC mena duithe tibe rex kuiz ket leading ge bambe the set plan Rex Quizesqui, Samaswadi Party, SP में पौने दुईते तिबे, सिट हिम रेवजेस रोग, लीड के बम्बे कैट, प्लाने हिम रेवजेस ना, All India Trinamool Congress, AITC में पौने दुईते तिबे, उनकाइजेस्qui प्लाने, उनकाइजेस्qui जाइचुना लीडिंग के बम्बे मेजा, दिवंग रहंगे नुमाइदले. Aigena namai inchekyu hizim ngeu ting kum changna jang kai jamadai sumai ting chua kidere in sap of zaloi gaidele pi gai zai kingai ni mlei ne jet podle